bitatu nagombaga kujya kuyahingira ntago byaga byoroshye ko nta 21 none se hagati aho ngaho nibakira muri 5 na 3 byaga ari intambara na minerivare y'abana ari ikibazo urumva nge nayakura hehe nk'ubu nkanjye nisanze ndi ku bihumbi 5 kandi mpinganya kabyizi haryo ubwo nimba mpinganya kabyizi nkaba nisanze ku bihumbi 5 nzava guhinga bubyizi ya 5 nyishyure binkundire kugaburira abana biragoye kwigisha abana ishuri mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tari abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bigiye kubasiga iheruheru bavuga yuko n'amafaranga yo kurya yabuze ariko kugeza izi saha wari mu cyiciro cya kabiri yisanze mu cyiciro cya gatanu wari mu cyiciro cya gatatu yisanze mu cyiciro cya gatanu wari mu cyiciro cya gatanu yisanze mu cyiciro cya kabiri umukire bivuze ngo yagabanyirijwe mituweli abakene mituweli zirazamuka kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda n'amarira mu ntara y'Amajyepfo no kuvuga ngo ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza ngo birabasiga iheruheru bamwe mu gihe bavuga yuko ayo mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza batazayishyura kubera ko nta bushobozi babona ubwo bishyurirwaga ubwisungane mu kwivuza kugeza izi saha rero abaturage bavuga yuko nta mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bazabona ahubwo bazarembera mu rugo bamwe bakanapfa cyangwa abandi bakaremba cyane bakazicwa n'indwara ibatsinze mu rugo aho mwavuga yuko rero abantu bahinduye ibyiciro cyangwa abantu bahinduye ibyiciro batabajije abaturage cyangwa batagiye kuri tere ngo bamenye amakuru y'abaturage bakoze ikosa rikomeye cyane kandi rikosa bakoze bagomba kurikosora vuba na bwangu ibingibi bitararenga inkombe nanone mu ntara y'Amajyaruguru naho nagahinda n'amarira kubijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bwose twakubise tubangura Karangazi naho Nyagatare mu karere ka Nyagatare ni mu ntara y'Amajyaruguru ni bamwe mu baturage baganirije itangazamakuru bavuga yuko ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bigiye kubasiga iheruheru hamwe bamwe bavuga yuko ari abahinzi ariko kuba ari abahinzi nago bakwisanga mu cyiciro cya gatanu aho nibura bagahinduriwe bakashyirwa mu cyiciro cya kane abaturage bavuga yuko rero akangaka ari akarengane bahuye nako barenganyijwe ko umuntu yarabarizwaga mu cyiciro cya kabiri akisanga mu cyiciro cya gatanu umuntu yatangaga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda akaba agiye kujya atanga amafaranga angana n'20,000 by'amafaranga y'u Rwanda abaturage bavuga yuko rero ibingibi ari ikibazo cyane ndetse bibahangayikishije nibakiryama baratekereza umuntu nimba afite abana 5 cyangwa abana 6 ubwo ni 120 bavuga yuko amafaranga 120 kugira ngo bayabone barinda gukora imyaka 2 kandi amafaranga ya mituweli atangwa mu mwaka umwe aho umuturage avuga yuko ahingira amafaranga 2,000 ku munsi umubyizi no kuvuga ngo abitse 1,000 ku munsi cyangwa kabika 500 ku munsi kugira ngo yishyure ubwisungane mu kwivuza bw'abaturage bw'abana biye bagera kuri 5 byamusaba nibura gukora amezi 6 abika senyisa kugira ngo yishyure ayo mafaranga angana n'20,000 by'amafaranga y'u Rwanda kandi yarishyuraga amafaranga 3,000 yarigomwaga amezi 4 akishyura amafaranga 3,000 abaturage rero bavuga yuko ibingibi babangamiye cyane ahubwo ibingibi bidahinduka bamwe bazarwara abandi bagapfa ibingibi rero byakomojwe n'abaturage batuye mu karere ka Nyagatare ni mu ntara y'Amajyaruguru ndetse bamwe mu baturage batuye hano mu murenge wa Karangazi hani impande y'ikigo cy'amashuri ndetse n'ikigo nderabuzima niho abaturage bari bateraniye hamwe barimo baraganira ari benshi cyane n'ubwitangazamakuru ryageraga dusanga barimo baravuga ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza bwavuga yuko abakire bamanuye bagashyirwa mu cyiciro cya gatatu cya kabiri ugasanga ubwo abakene baratumbagijwe bashyirwa mu byiciro bitari ibyanyabyo bino rero biratuma I would like to tell you that if you are new in this channel Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.